حال کوچبران لهولندا خراب دبه زوی اشکرج ورا بیجن دبه که نبدلی هنک خلق که مبکل هولندا دمینه لبراستی روشمان ادین نباشت به تایبتی او کوچبرین کو اقامه نستاندنه و خلق سوریه نه یعنی خلق روش آوای کردستانی نه بنیرن وزیر کوچ و کوچبران ماریولین فابر یا هولندا دبیجه وان یکیتی اوروپا آگادار کرنه که او ناخوازن ادی دناو ریکفتنا کوچبران دا بمینن جبو که بکاربن کوچبری قاچاق کنترول بکن ریل برهاتنا کوچبران بکرن جبو هولندا بنیرن یعنی کمیسری اوروپا گوتیه نا ام وی نکارم بکن گوتیه هولندا نکاره بر حتی جناوا وی ریکفتنه در کفه وکه گلک ولاتین دنین اوروپا لهولندا جی پارتیا راستگر گلکی چویا پیش و دیجیتیا کوچبران دکه در سال 2022 دیان دا 45151 کسی سوری لهولندا سری لمافه پنابری دابون. در سال 2023 دا 38377 کسان سری لمافه پنابری دابون. دناوا وان دا هجماره که مزن جه کردین روش آوای کردستان جی هنه. کسین کو بلم شمل چونه هولندا جی هجماره وان 11000 کسن. بله جلال سلیمان ورگیر الوزارت داده هولندا ج ایندهوفن میوانه منه که جلال بخیر هاتی من حس کر لوی که بپرسم هولندا چه زحمتیان لپیشیا کوچبران دردخه یعنی لهولندا کوچبر راسی چه آستنگیان دین سپاس خیردار به دلبخوین سلاورش با واج با بینر رودا تیوی بگمان یعنی افدمک هولندا براستی دناوا یعنی گلگی تنگاون مزنده جیان دکه جبر پربونا هجمارا مروین پنابر لهولندا یعنی زیدی 10 ساله ذاتن سینور وکریه و هر کسته پیوستی اوانجی بخلقه هبو هاو قاس مروف هاتنه هجمار پربویه ایدی نما دکارن هلینن نه خانی هنه نه دکتر تراوان دکن نه خوشخانه تراوان دکن نه کسی گو بخوازه هر مکتبه هر مدرسه وان تراوانا کن یونیورسیت جیتنه زانه یعنی باری دو پیر ملک هولندا د خفتنا خود ویجی داخو یعنی کرن گو یعنی پربونا هجمار انسان بیانی و پنابر هولندا گلکی دختیل جواکا هولندی دکه یعنی دیگه گای استه باشه جبو ورگرتنا اقامه نه هولندا زحمتی هي بري كاك جلال بري هولندا یک جوان ولاتان بود گوتن کی هر هولندا سریل ما في پنابری بده زو اقامه دستینه براستی او های نه هولندا ورگرتنا اقامه حتی راست بری و صابو بری کی داد اما هندره دمک ده چند ماه ده هفته وین چه دکر بشه پنابریه را و اقامه دستند مافی پنابریه دستند اگو دشان ما دو مالبات خوشی نها بر اف حکومت آنه هاتی چاپ کرن اف حکومتی یمینی راست یعنی گلکی رادیکال براستی و لدیجی انسان بیانی و پنابرایی يعني واسجي اشكرت دخو يعني كرن ايدي شابامنيا هولندي نوفا جعده هولندي في حركه سيد يعني حركه سير زلال بويه ذاتن شار اف حكومه اواني نه شار بارتينا هر شار بارتي جي خودي او خودي هالوسن ولو راديكالن قال لك انها قانون نه بيد اخرن دخوازن تخن برلمان دش بو برلمان وقت بيجي لسر عربك نها بريكي دهات دندري دمكيد بازم هاد بروسيسا پنابريه خلاص كري قاما خودستان بتايبت سوري مثلا نمي بجن يعني جي كرد روجافا نها دخوازن وانا قلكي مسألة پنابريه قلكي تنقاف بكن جبوكو ايدي نما كس ور هولندا نها دي بيجي ايغو ور دو سالات gerek دو سالات gerek بخو بشغله gerek بخو خاني ويهبه gerek بخو هنك شرطة زحمت دكن حتى قو بشينه يكي قو قارب بشينه دو مالبات اخوه يعني لما الشمل شي بك
لا حطاني يقول لما شم جي افجي جوبشن دومر قال لك شرط ومرجن قال لك تنقاف كرنا ايدي نوك بريت كارام تور تي قامل فرسن ما في بنابري سنت بشين دومال باطخ يعني هولندا قال لك انا قال لك زحمتيات كشينه بري نها شاندن يكتيا اوروبا قوتن ام ايدي نما بيمانه بنابري بيمانه نامنتويه طيبت اوروبا سال پنجی و که سر امضا کردن پفره یکتی اروپا ام ایدی نما فان پیمانا ام کار دکن امش بو هولندا ام روشک اوارتا اعلام بکن جبر نما ام دکارم باره ما پروگرام بیه یکتی اروپا جبکو من افدا خوازی هولندا یعنی رد کرد قبول نکرد گوت یعنی تا امضا کریه وت خوشفان پیمانا بکشین ایدی اف چنابی یعنی گرک همو دولت یکتی اروپا لسر اريبكن يعني ودو ترسيج يكتي اوروبا دو ترسيها غير هولندا او غير هناك ولات عندنا اوروبا او جي وقت بيجي بدن دو هولندا افجي خطرك مازال سر كتي اوروبا يبي غمان غير خوش بيمانا بكشين كاك جلال تلقى وزارة دادي كاردكي وتلقى لك حالتين كوتش برانجي دبيني يعني دراما يوان دبني بيغمان قد تكوتش برنج روج اوای كرساني وجي سوري وگراندنه ولاتیوان جی هولندا درخستنه؟ نها حالي حاضر حطانها كسفة نقراندنا حالات نقلك طيبتنا ايقو على كسن على قدري وان بتروري وان بن وان فرد خن حبسات اللي كسفة نقراندن سوري لانها بلاني وان هنا بلاني وان هنا مثلا يكي قوش سوري بيت بيجي تجهري ما فلان تجهري ما شامي هاتي هري ما شامي روش هاي باش شرلتني يعني يكسر لجوعنا رفض دكن يكسر لجوعي رفض انها اف قانون نكتن فعاليات يعني دست نكرنا لقلك باكيت شيكرن يعني باكيتك مازن قانوني انه شخور تشدكن تشتغلن دخوازن فقانون تخن فعاليات دي يعني في هولندا باشا هولندي كاكس جلال بقول هولندي بفرمي تعامله القل ريفابريا خسر لروج اوای كرساني دكا تشتكي فيرانجي هيا مثلا ببيجا الويدري روش آرامه يعني روش نا آرامه مثلا کسی که روز اوای کورسانی دیشنه هولندا لسر چه اساسی لسر چه بنگاهی سری ما في پنابری دادن يعني نها خسريات ديمقراط لروجواي كورساني بيروان فرهي مكتبه هون فرهي مكتب جي تدي نجبر خفولو يعني جبر مكتب شيكرنا ازباورم يعني تكليون بدولتها حكومتها هولندير هي وارجوار كرنا وتكليون ده اصلك بر بلند هي بخسريات ديمقراط روجلاتا روجواي كورساني بالي كيف خوش بوم میوان مبوی سپاس جبو وان زانیاریان مولوتاوا جلال سليمان ورگر الوزارت داده یا هولندا جباجار ایندهوفن سپاس خوش دم باش ساکتر